And today we are listening to Namsile Dlamini from the two witnesses carefully explaining the reasons that Jesus Christ recruited his 12 disciples accordingly. Bazalwane ngingaba nenhlanhla yebhadi ukuthi ngithole izimeli bazalwane elixakile bazalwane kanjena ungithathe nje bazalwane izinsuku zami zabulile incengo uNkulunkulu ukuthi awu ngosami akungizame phela nami ukuthi ngikwazi ukufika nendlela abantu noma kunganisho ukuthi ucubile bazalwane lana lesibhesi leli bazalwane lizodinga ukuxhasa amabili so bengicela abazalwane abakwazi ukufunda sasomcongela Matthew chapter 4 verse 21 Genesis 49 verse 10. Hallelujah. So when Jesus therefore saw his mother, John chapter 19 verse 26, John chapter 19 verse 26. When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to him, to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, that disciple took her to his own home. Bazalwane lana konke ngimasiqala sinothi ukuthi uJesu kuye khona izikhathi lapho khona mekhuluma noMaria bazalwane engakhulumi ekuJesu. uMaria bese isikhathi la wayecatha ukukhuluma nengane yakhe yayincela isebeleni ngandakazi ukuthi ukhuluma nomdala weyinsuku. So mase ukhuluma nomdala weyinsuku ekubonakala ukuthi umdala weyinsuku wayithi woman wayikhuluma noMaria. So ngalesi sikhathi ekhuluma la uJesu siyabona ukuthi lo ukhulumayo lana akuyena uJesu umuntu but uJesu indodana kaNkulunkulu. Amen. So uJesu lana bazalwana ulungisa izinto ezimbili lana. Into yokuqala elungisayo la bazalwane inhliziyo kaMaria. uMaria bazalwane siyazi ukuthi wayizala lengane bazalwane abesifazane banganesiphinda kangcono abazalile ukuthi kubuhlungu kanjani ukuzala ingane bazalwane. Ihlazo uMaria abhekana nalo ukuthi akhulele bazalwane eyintombi ebengenalutho angayichaza bazalwane ngoba umuntu umoya ingcwele uma futhi uchaza ebantwini uthi umuntu njengamanje bese ukuthi umuntu abayikhula kanjani abantu. So athi uMaria bazalwane ithwala ihlazo elingaka bese lengane bazalwane atshela ukuthi izofa lengane leyo izalile. Ahamba uMaria ibuke lengane lena bazalwane iyofa bazalwane aba inhliziyo kaMaria enjani lapho ayihlubukile bazalwane ibuhlungu inhliziyo kaMaria. So uJesu lana uyinkaza kuyilungisa ngicela ungivulele siswami Matthew chapter 4 verse 21. Esedlulela phambili wabona ezinye izelamane ezimbili, uJakobe kaZebedewu noJohane umfowabo besemkhunjini kanye noZebedewu uyise belungisa amanetha abo wababiza. Amen. Kuthiwa bazalwane wathi uJohane bazalwane nomfowabo lana kuthiwa bazalwane into ababenza bazalwane kuthiwa benze njani babethunga amanetha. uJesu bazalwane each and every time mayizohlangana nomfundo wakhe bazalwane othi azomrecruiter avela amrecruiter nje bathi umrecruiter according to line of work yakhe and futhi le line of work yakhe iyona le azobenza njani azobe isebenza mase senze njani mase fike embusweni kaNkulunkulu njengoba bazalwane simazi ukuthi uPetro asibayihlangana naye futhi lithi iBhayibheli ungafunda amavesi ambalwa ngaphezulu bazalwane kuthiwa wathi hlangana noPetro ekhasa amanetha bazalwane. So uPetro bazalwane wathi membiza uJesu wathi I will make you a fisher of men. So uPetro njengoba isisulu umsebenzi wakhe from ukuthi akhasa amanetha abangofishi usazokhasa amanetha manje izinjani abamba abantu sibona lokho ku-Acts chapter 2 bazalwane futhi uPetro bazalwane wathi kwethu umoya ingcwele abanye besadaliwe amandla kamoya ingcwele besakhuluma ngeyilimi futhi wasuka uPetro bazalwane wakhuluma nabazalwane batshela ukuthi lento yenzeka lana ibhaliwe encwadini kaJoel ukuthi ngezinsuku zombili kuthiwa ngiyabohlisa umoya wami phezu kwabo bonke abantu. So bazalwane uPetro lana into ayenza bazalwane ivakala ukuthi abantu abawu-5,000 bazalwane bavuve embuthweni kaNkulunkulu lanosikhathi wathosinethi bazalwane lahamba layolanda abantu bokuqala babezole embuthweni kaNkulunkulu. So uPetro was a pastor of net but emesifika kuJohane bazalwane sithola uJohane yena kuthiwa he was mending net. So uJohane umsebenzi wakhe was mending bazalwane ngoba wayemenda amanethi sezohamba yomenda ibandla kaJehova. Siyamthola ukuthi uJohane bazalwane in the book of Revelation ebhala amabandla asikhombisa lamabandla asikhombisa awabhaleli ngoba bazalwane khona yini awabhalela yona it's because wasekhona onakele ebandleni wakumele afike naye ngomsebenzi wakhe uJesu afike wenza ukuthi manje wayezothungani ibandla kaJehova
Jehova hamba ufuna amabandla asikhombisa wayelungisa lapha kulento zakhe uJohane inkathi bazalwane ibhalela amabandla isibazalwane siyamazi uPaul Paul angifuni ukugcina nabazalwane uPaul Paul naye was a trend maker bazalwane ama-trendmakers yazi reason why ama-trendmakers because abahlali endaweni eyodwa bahamba bemove siyawazi uPaul Paul ayisuka from this church ayile church preaching the gospel amen bazalwane but befuna ukufisa uJohn bazalwane the reason why uJesu wanikela umama wakhe kuye he was faithing ngoba bazalwane wayefuna ukuthi wanamthatha Maria ahamba yomfunda inhliziyo yakhe bazalwane yayisijabulile kuye konke lokhu bazalwane so uJohane wathemba kahle responsibility kaMaria Yohane uqala yowenza laphana basumemba yazi ukuthi ukhuluma ngokubusa bazalwane ukubusa kwethu bayifakile bazalwane this is the representation of uNkulunkulu ikhona umbuso obusayo ongarepresent uNkulunkulu bazalwane ukuthi lowo mbuso loyo ayengekho appointed by uNkulunkulu mesola kaJuda bazalwane uJuda bazalwane kuthiwa yena isetha engasoze idlule egazini lakhe abantu kuze kufike omunye lithi iBhayibheli lesingisi abantu lishiyo phambi sandukuthatha ngethuba leli ngigama lami uNamsile waDlamini bazalwane ngisinisiwe ngiyamthanda uJesu